Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi turagaruka nanone ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko noneho turavuga kuri syphilis. Syphilis mu Kinyarwanda niyo bita mburugu. Syphilis rero turayivugaho mu buryo butandukanye. Muri makeya, syphilis ni imwe mu ndwara zishobora kumara igihe kirekire cyane umuntu ayirwaye atabizi, ariko ikaba ari indwara ishobora kugira n'ingaruka nyinshi cyane. Urugero, syphilis ishobora kugera ku bwonko, ishobora gutera ibibazo by'umutima, ishobora kwangiza imitsi, ishobora kwangiza ibintu bitandukanye. Rero ni imwe mu ndwara ziri serious, ariko umuntu ashobora kumarana igihe kirekire atabizi zikazamutera ibibazo nyuma, ariko nanone akaba ari indwara yoroshye kuvurwa no gukira. Eka noneho dutangire tuyivugeho. Niba utarakora subscribe, byibuke ukande subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Syphilis ni iki rero? Ubusanzwe syphilis ni imwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko twabivuze, iterwa rero n'agakoko bita Treponema pallidum. Treponema pallidum niko kamikorobe gatera syphilis, akaba ari akamikorobe rwose n'ubundi ntago kabaho hanze y'umubiri, kava mu mubiri kajya mu wundi. Syphilis ntishobora kwandurira mu matoilette, ntabwo wayivana muri toilette, ntiwayivana muri piscine, ntiwayivana mu isume, mu kwihanaguza isume y'undi muntu. Imibonano direct iva mu mubiri yinjira mu wundi, ariko akaba ari akamikorobe kabi nk'uko tumaze kubivuga, gashobora kugera ku bwonko, gashobora kwangiza imitsi yo mu maraso, gashobora gutera ibibazo byinshi cyane. Ndetse ku mudamu utwite, syphilis ishobora kuva ku mudamu akayanduza umwana atwite, noneho umwana akaba yayivukana. Ni nayo mpamvu mu mavuriro menshi, muri bimwe mu bizame dukorera umudamu utwite, haba harimo na syphilis, kubera ko ni imwe mu ndwara zishobora kuva ku mudamu utwite zikajya ku mwana, umwana akaba yayivukana. Syphilis rero ibimenyetso byayo ni ibihe? Ubundi syphilis ni indwara igira ibyo bita ama stage. Hari primary stage, hari latent stage, hari iyo bita tertiary syphilis, hari donc na ama stage agiye atandukanye. Buri stage ikagira ibimenyetso byayo. No kuvuga ngo iyo ukiyandura ubanza kumara byibura ibyumweru nka 3, bishobora no kurenga bikagera ku kwezi kumwe cyangwa 2, bavuga hagati y'iminsi 10 n'iminsi 90 utaragira ikimenyetso. Aho ngaho ibiri muri iyo bita incubation period. Incubation period ni igihe indwara imara umuntu donc itaratangira kugaragaza ibimenyetso, itaratangira kugira ikintu na kimwe igaragaza. Noneho iyo ivuye muri incubation period ihita ijya noneho ku yindi stage. Ubwo urumva hashize ibyumweru nka 3 yanduye cyangwa se ukwezi. Ikimenyetso cya mbere akenshi umuntu agaragaza ni agasebe, ulcer, agasowa, agasebe kari round nyine ku ruziga, gakomeye ariko kataryana. Akenshi kaza ari kamwe, akenshi kaza ari agasebe kamwe, kakaza wenda nko ku gitsina cy'umugabo cyangwa se mu gitsina cy'umudamu ahantu runaka. Uba wumva wagira ngo karakomeye nyine ugakozeho, ariko ntabwo karyana kenshi ako gasebe. Ubwo udusebe turyana tuba ari ubundi burwayi, nabyo bifite ubundi buryo bivurwa, nabyo tuzabireba. Hari izo bita chancroid, hari izo bita ikintu dusebe turyana. Ariko noneho agasebe ka syphilis ko akenshi kaba ari agasebe kamwe, gashobora kuba karenze kamwe, dushobora kuba 2 cyangwa 3, ariko akenshi kaba ari kamwe gakomeye kataryana. Ako gasebe rero ukamarana iminsi mike, ushobora kukamarana nk'ibyumweru nka 2, ushobora kukamarana nk'ibyumweru nka 3, ariko kubera ko akenshi kaba katakurya, hari n'igihe ako gasebe karinda gakira umuntu atabimenye. Hari n'igihe umudamu ashobora kukagira ntabimenye, ariko icyo gihe ufite ako gasowa uba watangiye kugera mu gihe cyatuma wanduza mugenzi wawe. Ikibirero cya syphilis ni uko nyuma yo kuyandura no kugira utwo tumenyetso twako kanya, urumva ako gasebe gashobora kuza umaze nk'ukwezi wanduye cyangwa amezi 2.
Sifilisi rero nyuma yaho ushobora kuyimarana n'imyaka irenze 10 na 20 ukiyirwaye. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyayo, niba ugiye kwa muganga bakagupima, hari uburyo butandukanye bwo kuyipima. Hari ibyo bita LPL, hari ibyo bita TPHA, hari ibizame nyine bigiye bitandukanye bipima abasirikare b'umubiri barespondinga kuri sifilisi. Ibyo bizame bitandukanye byo wenda ntabwo turi bubyinjiremo cyane, ni ibijyanye n'abaganga, ariko bashobora kugupima uyu munsi bakakubwira ngo urwaye sifilisi. Turi muri 2026, ushobora gusanga umuntu wayikwanduje yarayikwanduje wenda muri 2015, kuko ushobora kuyimarana imyaka irenze 10. Rero ni indwara akenshi kugira ngo umuntu ayibone akubwire ngo uyimaranye igihe kingana iki na yandujwe nande, akenshi umuntu aba atanabyibuka. Hari igihe abantu bashakanye babiri bajya kwipimisha bakababwira ati wowe urwaye sifilisi, undi akavuga ngo ko ntigeze muca inyuma ngo iki ngo, kandi ugasanga bamaranye imyaka 3. Ashobora no kuba yarayanduye na mbere yuko mubana, kuko sifilisi ni indwara imara imyaka myinshi. Twari turi kuvuga kuri stage zayo. Uvuye kuri stage ya mbere nta kimenyetso, hahandi nyine umara nk'amezi 2 kuva nyine ukiyandura nta kintu na kimwe uragira. Ikimenyetso cya mbere kikaza ari agasebe katababaza kandi gakomeye, hanyuma nyuma y'ako gasebe haciyemo nanone nk'ukundi kwezi utangira noneho kugira ibimenyetso. Nabyo ntabwo bisobanutse, ntabwo bimeze nka sifilisi nyirizina. Hari utuntu tw'uduheri dushobora kuza ku ruhu, skin rash. Utwo duheri tuba ari twinshi, umuntu yishima, rimwe na rimwe tukanaza no mu biganza no mu birenge. Utwo duheri tumeze gutyo akenshi tuza umaze amezi arenga 3 cyangwa 4 wanduye sifilisi. Iyo utwo duheri tuje ugira umuriro, umutwe rimwe na rimwe ushobora kukurya, nyine uba umeze nk'umuntu urwaye malaria nyine. Donc ufite utwo duheri two ku ruhu, ariko ukagira umuriro, ukajya ugira gushishiza, ukajya ugira bikaza bikagenda, umuntu akagira bya bindi bita ama lymph nodes, babyita intobo cyangwa se amasazi, sinzi ukuntu bagenda babyita amazina atandukanye. Ama lymph node akabyimba, hano ukumva harimo agaturugunyu cyangwa hano hepfo. Ama lymph node akenshi akunda kubyimba. Noneho nyuma y'icyo gihe rero ibyo bimenyetso bije akenshi birijyana. Ubwo turi kuvuga nta muntu wakuvuye, nta n'uwamenye yuko ari sifilisi. Bishobora kuza ibyo bimenyetso, kagasebe karaje wenda ntiwabimenya. Ibyo bimenyetso bindi bije ugira ngo wenda ni malaria cyangwa se ugira ngo ni gripe, ufata uduti turi aho two muri farumasi tw'umuriro n'iki, nabyo bigera aho ngaho bikijyana. Niyo utabivura birijyana. Gusa ugiye kwa muganga icyo gihe bakabasha gukeka yuko yaba ari sifilisi, bakayifata bayibona kuko iba yaramaze kuba positive. Ubwo icyo gihe uba umaze nk'amezi byibura 3 cyangwa 4 cyangwa anarenga kugera ku mwaka. Nyuma yaho rero iyo hashize nk'umwaka wanduye, yaba twaduheri, yaba kagasebe, yaba ibyo bimenyetso bindi na byandi byo kubyimba amasazi cyangwa inakara, byose birazimira. Noneho umuntu akaba yamara indi myaka noneho myinshi, imyaka rwose igera mu 10 nta kindi kimenyetso ugize, ndetse hari naho bishobora kugera muri 20 cyangwa imyaka 30. Umuntu ashobora kurwara sifilisi akayimarana imyaka 20 cyangwa 30 nta kimenyetso na kimwe kindi yongeye kugira. Uheruka kugira bya bimenyetso wagize muri ya mezi ya mbere ukiyandura. Hanyuma muri cya gihe noneho rero imaze imyaka, uyimaranye imyaka 10, uyimaranye imyaka 10 n'ingahe, urumva iba yaragiye ikamenyera umubiri wawe, irazamuka rero ikajya mu bwonko, ishobora kwangiza imitsi y'ubwonko, ama nerves, ibyo bita neurosyphilis. Umuntu akajya amera nk'urwaye igicuri, akagagara, ama conversions, ashobora gutakaza ubwenge, ashobora kugira umutwe umurya cyane. Donc ibimenyetso bijyanye n'ubwonko burimo kwangirika, ariko si ubwonko gusa, ishobora no kwangiza umutima. Umuntu ashobora kurwara umutima byaratewe na sifilisi, kimwe no kwangiza amaveso n'ibindi. Urumva ni indwara iri serious
kandi none iyo yageze kuri iyo stage yo kwangiza mu bwonko n'iki, urumva kuyivura urayivura, ariko ushobora gusigarana ibyo bita sekere cyangwa se ibisigazwa nyine, ingaruka za niba hari nk'imitsi y'ubwonko yamaze kwangirika ntabwo izasubira inyuma. Bazavura indwara ariko ibyangiritse ntabwo wabisubiza inyuma. Rero sifilisi ni indwara nyine mbi nk'uko twabibonye, kandi noneho umudamu utwite ayanduza umwana we. Ntabwo bikunze kubaho mu Rwanda kubera yuko mu Rwanda haba kuri centre de santé, haba ahantu hariho hose wakwipimishiriza, kimwe mu bintu bya mbere bagufatira ni sifilisi nayo irimo. Bagufatira sida, bagufatira sifilisi, bakagufatira ubwoko bw'amaraso, bakagufatira kureba ingano y'amaraso yawe, isukari n'ibindi bizame byose, ariko na sifilisi ibirimo. Rero ko bayifata kuri buri mudamu, uwo bayisanganye bakamuvura, akenshi usanga ni gake cyane umudamu ashobora kugera igihe cyo kubyara arwaye sifilisi atarigeze yivuza. Akenshi nyine barabibona gitwite bakayimuvura. Ariko noneho batayimuvuye, wenda dufata urugero ntiyagiye kwipimisha, ntiyagiye kwa muganga, noneho akayanduza umwana uri mu nda. Wa mwana akenshi nawe avuka nta kibazo afite. Ashobora kuvuka rimwe na rimwe abafite urwagashya rwabyimbye byo bita splenomegaly, rimwe na rimwe avuka nawe afite za lymph node intobo, ariko hari n'igihe avuka nta kibazo na kimwe afite, yari umwana muzima. Noneho akayikurana, urumva yarayivukanye akayikurana nawe. Rero nyuma y'imyaka runaka wa mwana wayivukanye izagera igihe itangire kumwangiza. Kimwe mu bintu bigaragara ku mwana wavukanye sifilisi, hari ukuntu iyo agiye kumera amenyo, haza amenyo bita Hutchinson teeth. Hutchinson teeth wenda twashyiraho ifoto yayo, ni utwinyo nyine tuba tumeze nk'udusongoye impande zombi. Nyine abaganga barabizi ukuntu babireba, bagahita bavuga ati uyu mwana afite Hutchinson teeth, aya menyo ameze gutya. Akenshi aba ari umuntu warwaye. Ubu ntabwo bikugikunda kuboneka cyane kubera ko abadamu bose babapima, ariko niba ureba kuri no foto, aya menyo ushobora kuba warigeze kuyabonana umwana kera. Rero uwo mwana akenshi yabaga yaravukanye sifilisi akayikurana, noneho mu kumera kw'amenyo, kubera ko yangiza n'amagufa cyangwa se ishinya hamwe, amenyo azaturuka, amenyo akazaza ameze gutyo. Hari izindi ndwara nazo zishobora gutuma amenyo amera gutya, ariko ikizwi cyane akenshi ni sifilisi umuntu aba yararwaye akiri mu nda. Sifilisi rero ni indwara iri severe, ikomeye, ariko kwa muganga barayipima bakayibona. Gusa bimwe mu bipimo bakoresha hari nk'iyo bita RPR, niyo abenshi bakunze gukoresha. Ubundi niba wipimishije uyu munsi uyirwaye bakakuvura, nyuma yo kukuvura nka nyuma y'amezi 3, ubundi bakabaye bagupima bagasanga ya RPR yabaye negative. Ariko ku bantu bamwe hari igihe iyo RPR bashobora kukuvura sifilisi igakira, ariko ya RPR yo ikaguma iri positive mo gakeya. Hari ibizame amalaboratwari amwe namwe atanga ibipimo biri quantifié, bakakubwira ngo ufite RPR kangahe ku ijana. Ibyo wenda biba bifite meaning kurusha uko bakubwira gusa ngo positive cyangwa negative, kuko hari igihe bakubwira ngo positive atari ukuvuga ngo ntiyakize, ahubwo ari ibisigazwa. Ubundi sifilisi ivurwa n'inshinge rwose enye zonyine. Bagutera idushinge uyu munsi, nyuma y'icyumweru bakagutera urundi, nyuma y'icyumweru bakagutera urundi, nyuma y'ikindi cyumweru bikaba birarangiye. Ntabwo ari indwara igoranye pe, ntabwo ari indwara igoranye. Ikigorana ni ukumenya ko uyirwaye kugira ngo uyivuze. So iyo ugiye kwa muganga rero muri check up, bagukorera bya bipimo byose bakareba, baramutse basanzwe uyifite, inshinge enye zonyine uyu munsi, nyuma y'icyumweru umuntu aba yakize. Nta nubwo akenshi isaba ibinini. Ni indwara rwose pe iyoroshye kuvura, ariko ifite ingaruka nyinshi, kandi ishobora kugera ku bwonko, ishobora kugera ku mutima, ishobora no kwica umuntu, ariko bikaba ishobora kubikora nyuma y'imyaka myinshi cyane uyibana utabizi. Ibyo rero nibyo bintu by'ingenzi twari dukeneye kumenya kuri sifilisi. Niba hari ibindi bibazo ufite kuri sifilisi cyangwa mburugu, wabaza hano muri comment. Ushobora no kuduhamagara kuri 0780 242 352,
cyangwa se ukatwandikira unyuze ku rubuga wa3@kwivuza.com unyuze ahanditse vugana na muganga. Murakoze rero, yari Dr. Starik Muganga, naho ubutaha.